Gospodine Milatović, pobednik vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je pokret Evropa sada, čiji ste suosnivač i dobit će mandat za formiranje vlade. S obzirom na rezultate izbora i potrebu za koalicijom, da li očekujete formiranje stabilne vlade i kako komentarišete ocene političkih analitičara da bi to bilo gotovo nemoguća misija i da Crna Gora ulazi u period političke nestabilnosti? Ja mislim da je crnogorsko društvo u prethodne 2 do 3 godine negdje prošlo to zaista velike promjene. Najveća promjena je bila 2020. godine kada je došlo do promjene režima. Znate da je tada napravljena vlada koja nije uključivala prethodno vladajuću partiju. Imali smo 2 vlade od tada, drugačije, sasvim sigurno da smo i na taj način ušli u jednu novu fazu demokratskog razvoja. Jedan naredni korak u svemu tome je napravljen na predsjedničkim izborima 2. aprila ove godine, kada sam ubjedljivo pobjedio dosadašnjeg predsjednika gospodina Đukanovića, i čini mi se da je upravo od tog trenutka Crna Gora ušla u jednu novu fazu i demokratskog razvoja i ekonomskog razvoja. Tako da su ovi parlamentarni izbori koji su se desili prošle sedmice negdje bili, može se slobodno reći, prvi bez bilo kakvog pritiska, gdje su u tom smislu na parlamentarnim izborima građani zaista onako slobodno glasali. I to je jedan veliki korak naprijed za Crnu Goru. Sigurno da je sada na svima nama da negdje Crna Gora dobije jednu stabilnu vladu koja će imati jedan važan zadatak. A taj zadatak se tiče povećanja životnog standarda građana u Crnoj Gori, unapređenja vladavine prava i zaista snažniji fokus na europske integracije. Ono što sam i ja govorio u kampanji za predsjednika Crne Gore je da je ovo negdje sada posljednji voz za Crnu Goru, kako bi Crna Gora u narednih par godina zaista, ukoliko uradi ono što je do nas, postala punopravna članica Europske unije. I mislim da je upravo i to negdje glavni zadatak ove naredne vlade. Koliko će ona biti stabilna, sasvim sigurno zavisi i od mnogih stvari. Ja kao predsjednik se nadam da će biti stabilna i da će upravo ta njena stabilnost i reformski kapacitet dodatno značajno unaprijediti stvari u Crnoj Gori i zajedno i sa mnom u ulozi predsjednika Crne Gore konačno uvesti zemlju u Europsku uniju. Hvala. Podgorica je započela pristupne pregovore s Europskom unijom 2012. godine. Da. Kad ste postali predsjednik, izrazili ste uverenje da Crna Gora treba da postane članica Europske unije do 2027-2028. Koliko je ovaj cilj realan ako uzmemo u obzir posljednje Macronove izjave na Globseku u Bratislavi i von der Leyenov plan od 4 tačke za ubrzano približavanje regiona Europskoj uniji? Vidite, ja sam odmah nakon što sam postao predsjednik Crne Gore otišao u prvu svoju zvaničnu posjetu i ona je upravo bila Briselu. Na taj način dodatno na jedan simboličan način pokazao posvećenost i mene kao predsjednika i negdje nove generacije političara u Crnoj Gori našem europskom putu. Sa druge strane, iz Brisela sam dobio zaista ohrabrujuće poruke i mislim da negdje je ovo pravi trenutak, narednih par mjeseci, narednih 1 do 2 dana, gdje Crna Gora može da iskoristi trenutak i da napravi značajan korak naprijed. Ulazak Crne Gore u Europsku uniju je prioritet svih prioriteta. Ja sam ubijeđen da je punopravno članstvo Crne Gore puno veća stvar od Crne Gore. Ona bi na taj način bila jedan dobar pokazatelj da je proširenje živo. To bi bio dobar signal i za sve ostale zemlje Zapadnog Balkana. To bi bio dobar signal od strane Brisela i za zemlje Istočne Evrope. I ja mislim da i u tom smislu zaista postoji snažan trenutak i u Crnoj Gori i u Briselu da se ta situacija i dogodi. Zato smatram da je to realno. Naravno da
Mi trebamo da negdje nastavimo, još snažnije se uhvatimo u koštac sa određenim reformama. Ovdje prije svega mislim na one koje se tiču borbe protiv kriminala i korupcije. Mislim da sada u Crnoj Gori postoji snažna politička volja za time. Mislim da su i ovi parlamentarni izbori nakon predsjedničkih pokazali da Crna Gora ide u tom pravcu i ja sam zaista optimista. Severna Makedonija je sebi postavila za cilj punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2030. godine. Ali da bi nastavila tim putem, potrebno je usvojiti ustavne amandmane. Koliko je važno da zemlja iskoristi zamah sa novonastalim geopolitičkim okolnostima zbog rata u Ukrajini, koji su proširenje vratile na dnevni red u Evropskoj uniji? Ja prvo želim da kažem da je Crna Gora veliki prijatelj Sjeverne Makedonije i da u svim donosiocima odluka u Crnoj Gori imate jednog snažnog prijatelja i velikog zagovornika evropskog puta Sjeverne Makedonije. I to je rezultat jedne snažne bliskosti između građana u Crnoj Gori i građana u Sjevernoj Makedoniji. I to je osnov svega. U tom smislu zaista se radujemo svakom koraku naprijed koji Sjeverna Makedonija napravi na svom putu ka punopravnom članstvu. Ja mislim da je Makedonija u prethodnom periodu uradila dosta, da je napravila značajne korake naprijed i negdje čini mi se da upravo je Brisel i odgovorio na jedan dobar način dajući taj vjetar u leđa i Sjevernoj Makedoniji i Albaniji otpočinjanjem, ajde na neki način, prvog koraka u ovom smislu pregovora između Sjeverne Makedonije i Evropske komisije. Sigurno da su događaji u Ukrajini, to jest ruska agresija na Ukrajinu, negdje možda čak probudili Brisel da počne malo više politički da se odnosi na proces proširenja, a ne samo tehnički, kako je do sada često bio slučaj. Ja mislim da sve ove naše zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, zaista je to važno. I mislim da je to ono što se suštinski promijenilo u prethodnih godinu dana. Da je Brisel shvatio da je neophodan taj politički zamajac ka Zapadnom Balkanu. U tom smislu je naravno Crna Gora negdje najviše napredovala na tom putu i zato mislim da bi i naše punopravno članstvo dalo snažan vjetar u leđa svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana, a ovdje prije svega mislim negdje i na Sjevernu Makedoniju. Ohrabrujem trenutno i ovaj dijalog koji postoji u Sjevernoj Makedoniji u kontekstu ustavnih promjena koje Sjeverna Makedonija negdje treba da uradi. Nadam se da ćete iz toga izaći još jači kao društvo i zaista u tom smislu podržavam napore svih donosioca odluka u Sjevernoj Makedoniji da idu ka tom evropskom putu. Crna Gora nije dio Otvorenog Balkana, koji se smatra najistaknutijom inicijativom za regionalne integracije. Već ste izjavili da Crna Gora treba da bude deo te inicijative. Pa kada bi Crna Gora mogla da pristupi Otvorenom Balkanu? Ja sam inače, prije nego što sam ušao u crnogorsku politiku, dugo godina bio ekonomista u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i poprilično iz tog akademskog, ali i profesionalnog negdje mog backgrounda, zaista sam snažan zagovornik regionalnih ekonomskih integracija. Mislim da smo mi region koji je negdje u kontekstu ekonomskih odnosa usmjeren, da smo usmjereni jedni na druge i svaka ekonomska integracija regiona je dobar korak naprijed. Često zaboravljamo da su evropske integracije druga strana medalje u odnosu na regionalne integracije. To je da su regionalne ekonomske integracije temelj evropskih integracija. Jer sjećate se, znate negdje da je upravo i priča o Europskoj uniji nastala kao priča o regionalnim ekonomskim integracijama Francuske, Njemačke, Italije i zemalja Beneluxa. I mislim da to na Zapadnom Balkanu nikad ne treba negdje ispustiti sa uma. U tom smislu zaista i CEFTA i Berlinski proces i sve druge regionalne ekonomske integracije su uradile dosta.
Mislim da i ova koja je negdje nastala kao organski iz Zapadnog Balkana, Otvoreni Balkan, ukoliko je stavimo u fokus našeg evropskog puta, može da bude također jedan dobar zamajac. Naravno da je to pitanje o kojem u Crnoj Gori će odlučivati i nova vlada i novi saziv Skupštine Crne Gore, ali a priori, ukoliko budemo kao društvo uspjeli da stavimo Otvoreni Balkan u funkciju naših evropskih integracija, mislim da je to dobra stvar i za Crnu Goru i za Zapadni Balkan. U kontekstu rata u Ukrajini i tenzija na Kosovu, da li očekujete da će region krenuti ka europskim integracijama i daljoj stabilizaciji ili ka mogućoj destabilizaciji i dezintegraciji? Vidite, Crna Gora je zaista dobar susjed. I negdje jedna slika koju smo imali u Podgorici 20. maja na dan moje inauguracije, kada smo imali skoro sve lidere Zapadnog Balkana u Podgorici. Nažalost, gospodin Pendarovski je imao već unaprijed zakazan sastanak, tako da nije mogao da prisustvuje, ali sama pojava i predsjednika Srbije, i predsjednice Kosova, i predsjednika Hrvatske, i 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i predsjednika Albanije, i premijera Bugarske, je tog dana poslala jednu sliku iz Podgorice jednog Zapadnog Balkana, to je Balkana koji sarađuje i koji je negdje usmjeren na nas sami. Ja sam ubijeđen da samo negdje Zapadni Balkan, koji je dio Europske unije, može biti stabilan i prosperitetan. I to je politika koju ja promovišem i to je, mislim, politika koju trebamo svi zajedno da promovišemo. U tom smislu zaista dodatno unapređenje dobrosusjedskih odnosa je jedan od prioriteta spoljne politike Crne Gore i na tom fonu negdje i sve poruke koje ja šaljem kao predsjednik će biti u narednom periodu. Ja bih zaista volio, a mislim da bismo svi u regionu Zapadnog Balkana voljeli, kada bi u potpunosti došlo do deeskalacije sukoba i generalno negdje razmirica između Beograda i Prištine. Podržavamo snažno dijalog između Beograda i Prištine. Voljni smo da pomognemo ukoliko se negdje pomoć od nas traži, ali potpuna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova je zaista negdje, čini mi se, osnova jednog stabilnog i prosperitetnog Zapadnog Balkana i mi se za to zalažemo. Mislim da negdje imamo stav potpuno identičan ovome koji trenutno ima i Europska unija, da je potrebno u cilju te deeskalacije opet imati izbore na sjeveru Kosova, da negdje treba ispuniti i one preduslove koje se tiču formiranja zajednice srpskih opština na sjeveru Kosova, kao neke korake ka daljoj deeskalaciji tenzija i sve ono što ide ka tome Crna Gora podržava. U tom smislu je naš stav jasan, mislim da je sličan stav i Sjeverne Makedonije i mislim da nam je zaista svima potreban prosperitetan i stabilan Zapadni Balkan kao dio Europske unije. Hvala vam. Hvala na mogućnosti za ovo intervju za Makedonsku informativnu agenciju. Hvala vama.